Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mengorip Allah ayat mana kebergantan sama kam peta bendingan nagi yang kutua maudu bab minasyirk an-nadharu li ghairillahi ta'ala. Mana nian na pada tigian sa kapan aku tu nasu kasipa sa sala kausiku Allahu subhanahu wa ta'ala. Kagi yang mengorip Allah so kasipa na padanan sa simba siku Allahu subhanahu wa ta'ala. Di kapa kayi ubadinggel buka sa ipsila-sila siku sala kausiku Allah subhanahu wa ta'ala. Udina inutotop ngel buka ka sabab sagyang kutuwa ka sa salata siku salah kau siku Allahu subhanahu wa ta'ala. Piteru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran biyan tugiyan sa mga urip niyan, mga urip Allah subhanahu wa ta'ala pemaka surga. At tigina yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ay mana niyan na so siran uto atigu Allah subhanahu wa ta'ala siran manatigian so mga tao ipettumaniran so sa pairan wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira agu ipkelkeran so gawi so kabinasaan yan uli na siksaon na tantua masakit nagu tantua makalalanggap sa iko mga tao mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala mana gitu so alungan na mori mangorip na Allah biyan tuksan wallahu subhanahu wa ta'ala so mga urip niyan pumakasul sagyang kutuwa surga mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala sa padsa sipatiran nagyang kutuwa kay petuman nirako sa pairan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mana nagyang kutuwa katuman sa sapa na simbo to si ko Allah subhanahu wa ta'ala dapat mapenggelubuk ko manusia igira adna ini sepairan siku Allahu subhanahu wa ta'ala. Maana agyang kuto kasupa na dapat nasibu siku Allahu subhanahu wa ta'ala. Miyalip no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigina wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ay mana niya natig wallah tigu Allah subhanahu wa ta'ala at tigina wa ma anfaqtum min nafaqatin da at tigu Allah ta'ala penggusto niyo atamu aw nadartum min nadrin ulina ini sepai wasapa mahurip Allah fa inna Allah ya'lamu inunta nasu Allah subhanahu wa ta'ala na katawan yan upama kamapia na imbelas yan rekanu na upama kamarata na imbelas yan rekanu mabuso karata yan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Laman mangorip na Allah sebut sagyang kaya na aya nagyang kutuwa kagiraw Allah ada at tigay na din yung gasto nulinya din isidka atamo uli na gasto na initundugyo nagyang kutuwa nagdagu at tigyan daa inisapa iwasapa inunta na katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala nasa kaya pakatundugan niya sa gyang kutuwa kasirka uli na kang gasto agusto kasipa na makanggugunan awanan mangorip Allah sa makapilagidanan apaled na nan simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na si ibu di manggalubog di miswaswat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala urong budi mislasla kaupa makasilaslaan si iku salako si iku Allah subhanahu wa ta'ala na kebaluya kapan ako to mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalip sa hadith amiyakatitiyang ko Aisha radhiyallahu anha piteru yan piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nadara an yuti'a Allah falyuti'ahu sa natigyan sa sepa sa pengundutan sa iku Allah uli na penggelebuk sa simba sa din sa sepa sa penggelebuk sa simba uli na pengundutan sa iku Allah at na ini sepa yan na penggelebuk niya na mapia para sa iku Allah falyuti'ahu nang gelebukan yan uli na pengundutan at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man nadara an ya'siyallah
fala ya'si. Na sad man natigiyan sa sipa sa pendusaan yan sa Allah na fala ya'si. Na uban yan natigiyan tumanan mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat sebut san mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala na gian ko tuwa ka sipa na igiram ya ka sipa so tao si Allah subhanahu wa ta'ala sa mapia mangorip mallah na kailangan na may tuman yan. Kagiya upa makadinyan ito man na kisik sa unuto. Uri na isumari unuto mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kadusan yan unuto mangorip mallah. Ugid na upa maka ayamin isip ayan si Allah subhanahu wa ta'ala na marata na dini niyan dapat penggelbakan. Kagiya giyan ko tuwa inisip ayan na kadustaan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Upa makakana ba kadustaan na kailangan nagyang ko tuwa ito man yan mangorip Allah. Kagiya di man kaparo dapat man pa kaya huwag ang Islam o ba so tao na misip pa sa marata mangorip Allah na uban yan tuman mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sebutan sa dedebiatan ng mga tao mangorip Allah na ikirakwan na adnap ngiro mga tawa minisipak na yan na kailangan na manggalubugakan mangorip Allah. Ha? Basta galubag amarata inisip pa manusia na urin yang galubka na kanabas kanya na kasapa imangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa dito inisip pa yan nakadustan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na di niya na may tuman mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa itanong pantawi sa diyan ka, kapkan ganyan usara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.